enshonga ezitari zimwe na zimwe. Then nabwanyuma tukuretera mzee ibisinsino na wazahakore cyafayo akuhenderera je program yawe ji ya Sisiimuka ahashayishatu. Mbona abishemwe mukama simwe nuko twagaruka tutyo ito tuyino mwityo na niwo ino mwityo sima mukama kandi ngesikangu na neshara yabahika jo mbyenda kandi no mucagwara hanga gwatutahirira bwo kuba nagwe omukuru mudini yagutushabira mbwenu kuyagushaba wimuka wateka teke cyo kuzakora uri aho shitamino oreba konka ningo mchanguza kuzaho guzerere guronda agura randinge habure bajangu bachwezi njuna naga wotire so tinkumanya kutwasha bo mugishana kuzakurandinga nkai oyine chori yo no kora arange cyarate ho mugishagwe aha hino wari yo no blessing ahashange kugira ngo mgishe yawe ebase kudaboringa mbwenu tingwendo gumoshita morebo ta utanbabanza umushare share ine citenderwa base bona banya. So itwenukwe twatandika tutyo tuinamasiko with this program we are blessed okubasa okusia ahashaha ishatu mwebare abariyo n'umwejumbiro mukwatera no kwehandikisa okugarra nomination papers zanyu okubasa kwamisiriza kumwayetsimba kandi okumukwisha kwa n'umuterwa obururu na mnonga omukarura ka primaries aka NRM niwabaziyo tsibiro wa impangare nungirujo chi Ruth ariyo muri Kiruhura rushere ibintu ndebira abantu bari serious ibintu mutire mwamani. We really wish you the best abantu banyu mbarebeje kandi mbase kutorana no bwegendesereza abo kuba abambaza kwamba competinga aharengo orwihanga ryona mwaheza kubatayo ahwe kigombe cha NRM na nabandi bariyo nibahiga nabo bariyo nibareta independence bariyo nabo nibahiga bajangu ito kumurije nimza kutushanga mbwenu nimbendeza okubareba je mukabacencura mukatayo abahurire turebere omushamukuru Moses Ali na wariyo mwabagarireyo nomination papers ze arakwongera kuhamya kuko ayesimbiro mukarura ka primaries aka NRM ahabwa ecweka ce echa Ajuman West konka turebere bambe papura byemba byakira ryo mu motoka takugamba takwimuka takutira cyashitanye mu motoka zize mwicuri amani tije murebere abena saturating aha social media platforms nyinji of videos tubureba bakumunominatingira omu motoka batakabasa kushobora turebe na driver we nwabeyo na ba escorts abakwa ine nibo babenu bakwasaganya ebintu amani gabega tarije nkati nijera kitabatezi bakaruru reka turebe manifestos zaba bantu bodecherire gukora ki arambe ninde bajangwa hango myaka etaneria ekitimbasize kuchikora konka ubwo mwaka mwanyongera karuru engutokezo bibe takamaririze niza kubukoraho so abanyarwanda reka tutere akaruru turi informed tureba abantu batukorire manifestos zabo obwahati zirimune zihereza ebizibe bitwinacha abo kari umuntu kugira ngo naza ko gukora ningaraza kureta nkembazo mu iraro mutine na irara charo turebe kintu cyamizi turebe priorities ebizibe ebyo ino mucanga cyawe nibiye manifesto yogo kwenda kutera karuru neba addressing then tubona itwatanika gukora informed decisions abo kanoza kudota otogu no muzehi otito turiye minyeto ntwende minyeto kuko no minyeto gora toshage gutamara ebizubu byanyu so reka tutakareba akasento watu akasente ningo waturaganiza ki bitutorebe aho twahereza karuru naza kwikiriza obuhereza service delivery neza kukoraho ninga so ninja tabantu tutera karuru tubene byo ebitwareba ebiye kujango kuno muzehi ngo kunemvumuro munaza kutukorera tubaze tari manifesto zabo na capabilities zabo uko umuntu narasa kwa ine manifesto nunji ehadi chireje utimwe no gwe narwo mwigore konka kandi wareba nebyakozire the first time nico kira determining ngo rebeho nakitwa mongera naza kongesereza AI umuntu naine manifesto reba mwene je muhiroke je bamba hariya yona ngene ine bugambo birgudu ine ebigenderwa birgudu mbweno shange kintu kirije konka izo ebene popora ebene bahandiko konko muntu aha ground kintu norangu nabasa kuchito munkora then enshonga yiwagamba hendije ya mungarireyo ahumbire nice ya mbweno mbanze marire yes nyoni njango muntu mwama hatamuzi ibiri
ubwo numba mwamutestinga mwastampinga mwasteporinga mukagira ngo echa chikozire yacheza mbwenga abo kwatwe kureto n'umusya ndiye nintera muto chanshongeje kumukureto umusya hato ya hina habe yasiye ibintu bitari mwe nabo hato kwa kwijajije na interest sezindi eche cha hika hati tukomo mu muhanda hatwe iwobero ya marwaro ngo gabo yesibireho hatwe yijana yenda gukora nko butare for example ninga nke mahanda hate chinchi bachakomaho sana raho chifana cha hika chibirgam hato yatandike chin na chachi bayachisiya samuhoyi hato mureto ndijo hate chifera na waje na interest sezindi so ninjango bine tamwe mbahe ya kabiri bamaririze bintu bamarire kandi kwera aho batakamaririza tubiherezo ndije bugumize iko nkambi yabashira at least mataho mukuteka teko kwanje ati nko kuwagaba nabo ba politicians n'abantu babine interests aho kati noza kumpeza karuru ninduga nkakaceka ninyenda maze nakora kaceka mwanya hayo mu parliament ubundi mwataho ndijo warugazi tinkwamye ngo warugazi naza kwaza yaconcentratinga kaceka atakakorire abantu beye abarugazi so initially abantu n'abantu benaka projects ezo ezamizi ezamashomero ezamashanyarazi obundi zibanze ombyanga byabate no kushanga district neberi nkayambara ojo tubishiyo oto muste kahari developed twaza korenko ko zabwizibwera obundi oshango buhereza no buburabura mwana abanyarwanda reka tuzora misho tureba batkorire omundo joto guna mojera chance dijo nasa kumaririza ruriyo rutindo rwabire yatandika kombeka ibintu bitusheme ku bantu reba nkani njangu mutera namutuma abantu amukuteka teka ngo nabamanya ko robinga abo kwatwaza aha mugashogwa member wa parliament for example echango mwene cyakubasa gukora no kugira emikago yaharubajwe aheri ya parliament no parliament of course okutwara hamwe then akabasa kuletera abantu buba abo kwatwaza aha order paper ya parliament yo no kutensa ukurete birajiro ukureta ebibateka tembasa ko birajiro bakabitongoza bikabaho bikagenda bikazo mu system bikakora then nana okuhinguza budget bakamanya ngo enki utobazhereza trillion ziti manya amarwaro bagaherezaga mwene tishemerire mwentu chinguze hatu muhinguza mwene hate nguteza zo budget neziya nizitensebwa hamwe hariya baja ngorwa kururukubi batoko orwa kururukubi batoko nchimayisa that financial year yaza coveringa ezenguto ezibareba nka priorities okurigera rihango kuri kubaryemerire so hati nyona shanga ngo owanje tari muryezeze priority njanje mayisa ngo mwaka gwahwa owanje hatakoze rero gutonora na rumwe kandi inguza kutijema abo kuba hari atwarankuriya hari kubi munonga so nho harije kubanza nabo cyo tino kunda atamuke so tunguza kwate sente zanje ngabaniza nakoreso rugute cy'abanyarwanda nyera mucimanye sente zine kubanza ukora ebimwe ne sente eza government kutari ujango umuntu aze kwata ruguto rwa kabo hitendera bene yarwe korera nko umuntu it is a lot of money no yakweguza buri kwingana shita kubasa kuzisya obo hurire those amkan konka kwako bana amanya kurobinga yaikaka koso mugishagwe go kujanga ni member wa parliament akabasa kuhandikira manyaba abachina ubunda kahandikira manye kitongore kiha ubunda kanywana ekitongore kiha kajato wanja mizgar kuba to wanje nguto zurukubi you know bakamucontributingira then you know bakabasa kugira kibakora hacaro injangwe je niyeshonge itwine kuba tutahamane minji nkawashangarinka kare kanye ko sizina lyanje nkacata takufaya takugamba takudirachi na twashitamaha nabanywa naho ineho babiri so injangu umufeye munonga muri ababajagujagu abakubasa kurobinga bakihaba ebintu aheru bakenywanira bakabanywanira then hakagira abagira cyo babaretera otherwise member wa parliament umurimo gwe tugogo gwaninza kukora ruguto ninga ninza eza kubasiciraho mango utazika tutakamuhereza karuru ebye bimwe ntushime kwantu birenka abanyarwanda tumanye umwuga gwa member of parliament uri munoza kuterera karuru kandi umureke akore mirimo yeye tureke kuba sabotaging ebya taratuzicireho wetazika manya uri akabaye nembaga manya ti yakora ki ona sharya zikabyo mono wafatira yoherezo butumwa kandi wotabuhereza kana wabuhereza bukaba buki mano shanga bakuyo parliament ngo tora nace tora hireza amazika ahubwo na hecetano
ibyo tiyo mirimo yabo nyine n'abantu mbaruhure mubaremerire kandi nane ubururu bwa sente nabwo bwizire bantu mwe n'ubuturusya abo kwamuherwa izoba umuntu mugenda munyunyuta akiza kwikamuherwa karuru ekizimba bayakisinjire za kwikamuherwa karuru abayarire rone ziri kwingana y'ibwa kasheshera wo kwa hagwika ntwenda kamera hagwika ntwenda cyo kunywa akigera ati ngwe ntine fundraising niyo mjenyi mukuru hato muntu atubakiza akiza contributing ahereza miliyoni 5 ati nyo mjenyi mukuru nimba nasigara nkaye tumayisa unaza kwetuga mpereze miliyoni 10 ezinda kumahundu kuza kuziha hatwaheza kubatayo ezo sente zone zitubakamire mbatakagireyo obuju bwabo bakabuguza manya byakatorize nkahi no jangu nawe utakubanza yayenda ngo abugarureho then abone kongera he byakurataho abuko none natunga umushara nko gwo rukutunga kandi umushara ho gutungire umwe na fees nebe kuremere ya last term oriyo no yunjira kushashira okwasa kuranguyijuza hatuwe no yenda nkwarija be yakoze reki yakoze kandi sente waza umukamire mu bukirikari shumjango wetagira abana mjango wetayenda kaju mjango wetayenda kubahurire mbwenu murecha abantu tubateye tubatrustingire tutabakamere mu sente mpango then tubabanje okurobingana no kwija bakatkorera bitushimbe kwantukora na no kucwa mwencwamu etara mukweyendeza abo kujango baza kucwamu kugira ngo kibaza kucwamu kibasa kubagarura sente zabo zibagabira bakodise buriya umwabe numuzibashaba ombururu ece kina cyaba kitaruho abantu mbakoraje batine ukurebe nyuma uba nashoboroka ebyo bwatirine nane byakaruru kandi eje niyo season eyituru muso abanya Uganda reka tukozese twaza kutera karuru tukore informed decisions twaza kuronda bebembezi bitu abaratwebe mbere reka tube turi informed turebe basheme kwani batukora ture no kutakwasa kuba supportinga kugira ngo eje mirimo yashira program ekiri ya Sisiimuka ni nkwisiwo wakwasa kuba wimukotine mani oyino bugara yetunjire cyo kunywa cha Sting ni energy drink teine kizibu chona ahamagara gawe kureka biti yo wakwasa kuba ubundo inenkenda twabara Sting oboje sasire na no of course na no mwana w'emyaka mito ba babies bitu reka tutakaba heza Sting konkiwe iwo ichi namani go kukora orukwera bamu ni nkwabaranywa eco kunywa cha Sting ogira mani marunji obase kutambuza je emirimo yawe kandi of course yakwicire hihi akaduka kona akakuri hihi no basa kwetunjira ecunywa cha Sting ogire amagara marunji then ntubisya n'abanya Uganda mwene kuchimanga National Science Week erimene agenda omisho yes ahachai cha kololo ebinte kwatene na innovation ebinte bya science iwe ko munya Uganda no jangu Uganda yahikankahi zayo oyerebere orebe birimune bigendo misho orebe innovation zeziri munzija tukareza base zabenzi kosa amashanyarazi obwa hati Uganda yahikankahi byona birimune bigendo misho kandi bakatandika kare bitunana hati bakirimo bagumizamu omisho hari aba science abinji mwene kambeta aba science iwo muntu ningasho mwana rya university okirimo no oyine science kose yo muno ukora zayo obe inspired orebe Uganda ahiyaka nibakujamba at least yo komnya Uganda osheme ko interested ahanyese ya Uganda turimo tucenge nga turgo analog ntuzo mu digital technology erimone ekura tuwakubeno inda kusigara enyimana wasa kugenda koloro orebe ebirimo bigendo misho kandi ekirunje no kujambu okutahamu no kwabusha zayo orebe bisya ebarimo no bajumbura mu field ya science hamwe na technology Ninyenda ngo kozese aba day to day ukubasa kugura byone byo kwenda kutaho muka yawe namnonga ebikwatirina na ebyekiyungu kwatena na ebyekitanda kwatena na ebyo mu muryango kwatena na ebya everywhere umuka yawe byona byo kwenda scholastic materials zona zibaziriyaho then aniwo wa banka wa sako no basa okwetunjira ekibaru kweta safe it very strong kugira ngo in case of anything really Joseph ne very safe ngoko kujurira kandi nibagira ngo ebyo kurya nebyo kunywa byona biryaho timba bw'abagore za suiti ebitanda ebyo byona biryoko mwenu basa kwirukanjira okwo orukurabira aharukuto rwitunyegendwa
orwa Masaka Kampala korahika Ajipu Motel hato temberaho mukono gwawe gwa buryo hari ikiguto kitemberaho oze aha roundabout omukijungu noja kuba noranzye je ekibari kweta day to day supermarket obase okutahamu ogure cyone cyo rukwendo mwanya gumwe bakupakinjire byona vegetite obyekoreje bikomuka biyo bihurire kandi wagura mu bwinji mani byakusinkwe bwinji ningo mbahango nabakutransport injira binama motoka gakutwara gakakwishiza omuka nyenti kwenda rwe kwaso kolesa ba day to day supermarket ija kwa notunge cyo cyona icyo kwenda kandi wabanonda kubuze birukogaho enamba Yesu munaza kujikuhereza obase okujihandika obatere hatati ninga handa hacho of course wo in time obase okumanya ebirukiraho not umushanje not umukaga ndijo not ibiri niyo namba eyaba day to day. Then aba Swift Initiatives Limited abantu bakore myoreko mahango etari mukuzanazana omuriganda yona this time around bari ya mu burenge rwisoba na munongo muri Mbarara City omukichayi kacheka tandika nebirabiro na mukaga ebyo kwezi kwitoko kwa mukaga okuturumu mpaka ebiro na mushanju okwa mukaga mpaka ebiro mukaga okwa mushanju mbakweta iwe oyine cyo rukwenda kuoreka okabasa okubaterera simu zabo nzo ziri ya screen baterre ogire twaturetera omworeko nito tukirebe tumanya ngutire that expensive moment bitinuroko you know tukugureho then nabwanyuma tugambera naho rukushangwa na namataji gawa hugari then tukumenye tukushanga yo ntubironda ahabo kuba ekiro baceta omworeko baterre noja kwa nobona omudara noja kwa nobona omwanya nabwanyuma obone aho korra kandi mpiga abanya Uganda na mnonga abanyambarra ngumuzeyo ahizoba weekend yona kurga abirina mushanjo kwa mukaga mpaka mukago kwa mushanju muzeyo mugure bintu mbakurete mutakabonaga mutakume burukushangwa kandi abeyer kubesha zirwe abo gwo no mworeko wanje mutanga kare inkwenda ngoze kwebuzabuza aho no twahikamyana witu program ne Sisiimuka cyo kutungi charity nyine Jemimah Ayebare turiyo tugendera kuzo mukumura turumu reka tuje no mukamura manyi maje sibirishe mwe tugendera kuzo mukumura program echiri Sisiimuka reka tuje mukamura kace ntuza kwa tugarika impapura z'amakuru twazitunjira mu studios ntuza kwa twanjura ebijamo otakarga TV West. Of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and last long. Like geisha. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. When you talk about innovation, I don't immediately think about flying cars. No. I think about things that solve typical Ugandan problems. For example, a sensor that helps you to know the right watermelon to buy. An alarm system in homes that reminds you agenda far. A device that braids hair under 7 minutes. An alert system installed in Parliament sends SMS every time your MP starts dozing like this. A lie detector for relationships.
I love you. Say it again. I love you. Do you have what it takes? The spotlight is on you. The National Science Week 2025 is here from the 15th to 20th June 2025 at Kololo Independence Ground. Entrance is free to all. Made in Uganda. Innovation to ebyizo mu mpapula z'amakuru nibikushyirwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibarya gye environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzaana omupiira farming okozesa computer okweshongora n'ebindi bingi. TV West Nehinda akire na Kempa Plaza makuru kandi tukwisa Green Top Pre and Primary School muri Kampala nirishomero ry'amani ero wakwasa kutwarayo umwana wawe akega tibakoma mu class honka bitina no mwana fields zaheru ezirimo MDD ninga music dance and drama ezirimo farming ninga shebyo bihinji nabyo bamwegesa bamutungura n'enteranta kebe sports buri kimwe cyona tibakwenda umwana wawe asigare enyuma bine environment nunji umwana yakwasa kushomera akaexcelinga ningashi akahikabine abashomesa abo mutindo murunji nkoko wahura bari Kampala abashomesa batende chireje then bine library yamani laboratories nezamani umwana wawe mutwareyo abase kutunga obwegese obwo mutindo omuri paparito wa new vision akakasheshe ntureba mu 7 president witabira tayayire omuri district ya MPG kandi reba batayayire aba beneficiaries ninga shabaganyiro mukora ya PDM parish development model lebo kubakoze se miliyoni emwe eyibabahire bakabasa kutanduka kutasa sente omumaka gabo. Flying Squad busts cattle theft gang. Yes, abana bashuma bamatungo leba Flying Squad okweba kwasire. Then in Deva State House intervenes in clan church land row. Yes, ababenu wa following embozi yogo mkikuru wa file kanda rukujambu akabisia kanisa echapa chitaka bitu nabo bakana baklayminga ngu akabagabira eritaka bitayibijire kwenderera ndebire kanisa echape bire kitwire wa RCC wogo mwanya bitari kujana bonaza kunaza kustamisa abeka already itugambira nimanya kane basa kuba yatujire chapecho bebe babukoretera ombwijire arebe musevene byagambire umurutayeye or wealth creation ninga PDM ebyo bururu bwa NRM primaries nindeba new vision yabukoretera ombwijire. Businessman arrested over Mavira distraction imabo abokutahire byobuhangwa barmu nobabashumaho already hina bakomere ibo muno ine kitekateko ninga ariyo mu agati y'etshara muno kora business ninga no hinga no kora kiningo kombekamo obe noche habara bucirikare mwarimu rakashatu barmu nobakwereka teachers making a difference campaign yatandikire ebo bakoretera urebo kwa arimu nayamba abana bihanga buri rakashatu otakafera katoto magazine nkakaba kareta creative minds mbibi babeleta ebikwatine n'amashomero n'ibinji barimo bakujira mu Uganda's digital feature hinges on youth tech access. Yes, turiyo murembe gwa technology digital kokakandi abana babitura umuntu teka hogo murembe bo bine access to internet na nachi byona babeleta
child abuse cases tureba zeyongere kamwenje ngambe chindeke chi aga Iran bagareta aga Soroti aga Hoima aga Mbarara aga Bushenyi division yakuretera buri kimwe cyona. Then sports nutureba Fred Kawesi ebikwatine na FIFA Club World Cup Mbibi Man City's Haaland is rallying to go against Morocco's Wydad Casablanca at the World Cup babukuretera Guru Marathon in Gigi National Rally Championship babireta amakuru n'minji yo muri vision wantumwe abashinije ku mibiri zonka no basa kuretunjira omumaduka gona agetorire ihanga katurebe vision mu papuro rwabukede bija umurupapuro rwabukede mwana wanje n'amakuru menji ahana bagira nti Iran leso bukodyo bupya mu rutaro eyokeza amafuta ga Israeli urutaro rugendo mesho hagati yagwa mahanga shoma yorebe benani bajanti Trump aragida abantu obukade 11 okwa mukateran amakuru garyomo then buza commissioner misosochi jensa sura ngandeta motoka mpya ibene bikwatena n'imishoro nayo no jakushoma yenoreba aketaro ko kufuna card mu NRM nenop nabyo nimbere bahwaha ensitano y'ebyobufuzi muri papula rwa bukedencha ya rero busuru anamba jantu bananye nitaka batwara government mu koti olwensongeyo oja kwa no bireba inyendangu nawe orebeyo orebe oriyo mwa bakushashura busuru omanya habwenje batahibawe kore botakuchimanya batwara government omukoti batandiso kuwandisa taxi wano mango oriyo mwa bakuoninga taxi arho echo kugira ngo bazhandikisa nacho kabere nyenda ngo tware nkachukuro rebe nibiruganka hine bizankahi oshomeyo orebe aho ine kuba no kwata bamweta Kurthum ne Akram ani asalamunne barakesha rabgen uyo mwaka sharamtahiwe wasara yana kusara biriyo aha oyine kureba ani asalamunne onobwe yava kuono ani yasigara ngarimo bwetavu nyonyonyo omwoleso gwa bride and groom guguse tingwa nango shembe nacho basa kureba emishonereho erigenda emyanye mirungi nane obusento burukozesebwa ine ni kese wabanonda okora embaga omurigo mwe ningo gunde bite byamurembe nibiha tinkwendo koresezeryo apana takabo umurembe guriya ndwe nakutore we in the future omurimo guriya constituency ezibobya Bobi Wine omutwe mu kugaba card zirwaha bashija mu byo politics is a data game mweno wacu gambere nganje basa kuba nuko kiri shoma rero za kwano bitunga urebe ziriwa ezibobya Bobi Wine omutwe mu ngeri jo kugaba zikadi ezanupo faza chibi avuddeyo kubyashe kiti ebyo byo mu rugambo aba celebrities bawe nabyo nimbere bahwaha MC Cuts aze mu bandi ate how tujadabayo then munywani wanje Fabiola choka narongo Fabiola ndana wa mugamba ho Rachel na wari yaha amakuru gari mu rupapuro rwitorwa Bukede nitereza mpendere nebye muzano ahani ndani bagira nti vira ereta muzungu more achatabudwa amole yarwaha nawe ndabariyo mbagira ngo mutabwire Benzema ne Mbappe basisinkanye mu FIFA Club World Cup amakuru nago garmomu ebyo nebye mezano shirinzira kumizonka ibyasigara no bimara yo watungwa paproru kandi zo wa agent wa Vision Group ngo ariyo mucweka cyanyu za supermarket za ahamaduka gaga wanyina kwambaga guza kandi nanawe kwambaga tambuza hankuto abo bona bari valid umukubasa okusyaho empapureze chikuru nakureba ngo tiyarenze yamuna 10 oruno rwa 10 the new vision
neye 2020 zo mukahumuro program ya Sisiimuka echirimunege ndo misho ko kunanagambire twinire binji uko bwahati twanturebe bijo mu mpapura z'amakuru no basa kuretunjira twantukoroza ukonke binji no basa kubyeshomera wagura new vision yawe ashirinje 20 hamwe na bukede ahashirinji 10 obwahati katizo mukahumuro kace tuzakuba tugaruka twinabajenyi bemiringe takushana mwentegereza urebe twakureteroha ohure kiganiro citu kandi utakayiba no commentinga aha social media platforms zitu Facebook X ninga share Twitter twashire uko bwati katizo mukahumuro mutakarga TV West ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eki okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi urakuretera entunguka ikiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire kikwikibwaho aba Flux Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo emikoro okwa mukagoko nitwisha kuba nitujaguze kiro echa World Environmental Day abo kugira ngo TV West etwire na inegeza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinji bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burungi ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro ombere kwije juba bakwa no wakwa abekibina bakwa okumuntu bakazanyirwe bakobakambira mutindimu boroku itombe kibina cyo mbashe bitwaro mukaga ekina ko ejibaraka yakugamu bas ahantu waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamumugana nkahemanya kora ruhanganagamara w'ubisani umva bashaka bari milonga binji nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubu turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday shashatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo
niko tuhagaruka tutyo banywani bitu abatirya program ya Sisiimuka kandi omjenyi witu yashitiraha okuruga omba Haropa Travel Consultants immediately nahurira mu kigambo travel imbanyango either by motoka rutori nyankore by enyonyi aha ngweno naija kwa natshobora abkwatena naba Haropa Travel Consultants kandi amazimagarungu abantu basponsoringa zimwa programs zitu aha TV West akasente nabakatamu mwarebo mwe twasheka smile yarga yahikaha manyungu nije kintu nije mbweno tubakira na mnonga akasheshaka okwasa konja kutushoborera nibo bahi nabakora ki nebinde biri kutukwataho mbwenu wano representative wabo yashiraha impangare Nadia naija kwa nanjira kubeyanjurira then nabwanyuma tubase kumanya Haropa Travel Consultants nabo bayi. You're so much welcome to Akwachira. So I go by the names Nadia Owase. Ninkoranka PR wa Haropa International. Haropa Travel Consultants. Yes. Yes. Nabo bayi ba Haropa. Haropa niyo company ekutwara abantu aheru wa noyenda kumanya ikintu cyone cyo kutwara abantu aheru no ijo twebuza. Ntudiringira omukutwara abantu okurambura no kukora. Oh, yes, okurambura no kukora. That's what we deal with. Okay. Okora nani nyenda kuzanka nkakata for example, nyenda kuza kuronda y'umurumo, then you tell me what lies there. Yeah, but it isn't to dealing mnonga in European countries. Tio, agwamahanga garumuka gahaga Europe. Kaga Canada, UK, Sweden, Denmark, Switzerland. Go to dealing Okay. Yes. Ninyenda munyetegereze jahaza. Abo kuba wagira ngo numudini ngo kumanya ebikufa kuriya then naba kubambaza yo gukora. Numuntu arayimwe nkimwe mu ndondera yo murumonza yo nkora ninga nani nyenda kuza yo gukora ninjambe buza. Tubasa kutwara hansi yitu okaza yo gukora mu contract nitwe ninga wanoenda kujendiwe wenka nabo ntukutwara cause it's part of what we do but ahandi ntukora nko muza tours and travels wanoenda kuza heru kutwaringa omunda ya Uganda na heru ya Uganda ntukutwara. Now how do you own enyonyi numba numuntu aramutare mbone nyitegereza abo ko tanashorunga jaho hatiyo mu services ezikofaringa harumu air ticketing like booking for you aeroplanes twine nyonyi nahurra we can book for you konka kasente karya kanje nkakarya kawe numunyangu hizembera yeah true aba naba Haropa Travel Consultants atshi namushangwa nkaye shangwa Kampala Ntinda Haruna Mall level 2 and 3 Mama Kampala tumafutuka misoro Uganda Kaika yene binyanguhira hata ni mandari yonyowe ego hatugarukire munanisha bango tugarukire mu mukushangwa shangwa Kampala Ntinda Haruna Mall level 2 and 3 konkanisha bango gumize mu otugambira ha services izumukuhereza abantu so to dealing mu passport applications wotine passport nita abantu aboyine kwesigana process yawe twanguhiza like tukwanguiza ko kali we deal with visa applications omahanga gona yone hanga yo kuba noenda kuzama noje twebuzaho tandikira visa applications then into dealing hotel bookings kuriya hingo baninza aho kwenda kuza hona to kubookingira sente yawe niye kushara ntimfireyo kuri no kumpereza guidelines then intkora airport drop offs and pickups Uganda naho no mu agency yo kuba waza nitaba kudiringa nabyo hata nani zacishaye icyenyonyi entebe muntwara mumpityaho then nani nyejamba jangu ndiyo ninyeja mwija munyakira na wanoza wagendere entebe ukashorera mu Rwanda nabo tutonto basa kwakira kuriya tukutaraho kwenda kuza karosha ibintu byayangu habigambirwe those are the only services you offer those are the only services we do but we also do more than that hatiya this season twatwineyo offers tomuntu yija kutambura hansi yitu
okuzanka heru kukora yatine passport ne yabusha ajya no manti twara loan ntwara na full cash tawagendera kibanja mpora boss witagize ntuza kubikiraho 20% of the remaining balance achenga so twagabudde ninyenda kuza Canada for example air ticket ni miliyoni kamushanju for example konkanyowe nyine hunkishatu so for you top up then mwijamwa mumbanja mpora abo tukora lone taba bakutambura bonka naba bakuza gukora hansi yitu no tukwereza lone konkiwe wana wenda kuza kurambura ijene zawe zone that's your business image kuri no kumwanguhize mbera so ngwaninza Sweden ndukuza kukora numubasa okuntopinjira hakasente ndukutopinjira konka nimba ndira hansi yanyu then njika kuri ya nani nkora nguma nimba shashura niyo special offer so far iriho special offer kandi ezo zo kubona ushashura babikireho 20%. Nimugaba mumperira discount mbwene tubaherira discount age season none ndakutambura ugambe season umanyisachi kurugo kwa katana kuzo kwa mshanje age season okay kandi nekindi ntakarugera aha tuza kuba turiyo kumbara next week next month yes kwa mshanje tukubegesa travels so abakwenda kwega abakwenda kwebuzaho muje mutujoining next month will be around muzakuba muri nkaishi tuzakuba turiyo kumbara we will keep you updated hatumwe nayenda kubatunga nikija kunyanguhira kitaha nza kuvuga no muhanda nje ntanakureba TV wenyina kukwata mkono how easily can I like access you can easily access us number zitu na twine Airtel 0748 193 223 na MTN 076 98 21277 then masana kushanga Google searching haropa.www.com we pop up, we are everywhere. Nishabangwe nambezo zitugarukiremo abo kwa bice banje babatandika kwandika waheza bwe tugarukiremo tugarukirije 0 mshanju 88 19 32 23 then MTN 0 mshanju kaga na mwenda 82 1277 hati naninjirangu nanishabangu otukore summary ya nka hati bakugira ngo ugamba haropa ukore summary y'ibitwarga mu byona abantu garuko bishye bitwatiriyo tuganira then nagwanyuma tubase kuhendera Haropa is a travel consultants company to dealingira on passport applications, visa applications, air booking, air ticket booking, hotel bookings, air drop-offs and pickups, and also jobs in European countries. That's our main goal. Ate wana enda kukora nitwe terrace mzitu otugamesho ngaza wentu za kuyamba. Yego. Kana enda kutambuze byere nkabashanga hi muri nkahi turi ntinda Kampala ntinda Haruna Mall. Why can you ask terrace mzitu then tukuragire to which level because most people get lost so itubasa kugambra ho turi why can't inda basa kuragira kandi hariho offers season age offers muije tubakoreho offers free passports and 20% off the loan discount to the discount our loan program it and then by next month we'll be here and we'll be speaking about travel. Come and join us mwege about traveling and how things work online. Tulia TikTok Haropa Consultants wataka abafera tulia TikTok to Haropa Consultants yes tulia Google Haropa www.com tuzakwisha abantu basiburiye urukubeta ngo bije babase gukoragana niwe Kenasgand Nadia tubeta muje mutwegiteho muje tukore hamwe tubihe Uganda tubatambuze kandi mutwesije. Thank you very much. Empangare Nadia okurugumba Haropa
travel consultants ahabwa amahanga aga Europe mumanyirira gagitwa ga Qatar, Dubai nankahiso biriya wahorango kuberire complicated. They are here for you. Inkweshendereza ngo base kuza ntinda Haruna Mall. Uja kwa no bashanga hoje kane numbers zena na online uja kwa no tunge namba zabo kugaho obase kubatera bakwere za offer nazhurira na nyini mpura naba interested kuhoreza y'umwana wanje mbenje mwe nomuka kati ze umukahumura nza kwantu akira abajenyi bitwa abandi program ya Sisiimuka abandi cyo butundi cyabiti bit program ikumizamu ahabwa hati katumureho kaci. Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. GK, the one country program. Monday to Friday, Rockman's Apokora Katan. Shaha mshanju netweka mpaka shaha mwenda zomwe hangwe. Yes, aho kubana shake shangura kor kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we kandi twakwiraho na vibe. Yes. Hey, we love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Emipira radio si abemipira aitugana nsakwatine emipira mane munonga ebiro 20 kwa mukagoku radio usineza nabarwa mpala East Legends bebemirwe MP wabo time Julius Karuhanga musakuchanga kapira checha rukanda jenya ruhanda gazi omurwa mpala East shayi 10 zo mwabazyo bwena babushwere yamiyonga bigaga karamura nahandi hona mutaferwa rere birabe na chimwe byo kwa mukagoku bitsakuitana na MP wabantu honorable Francis Mwizuche Buweju achecha chenzogera omugombore ya buhunga berabe na mukaga turuhama East harukone playground tuzane na timu ya honorable Advan Mbabazi averna munana byokwezoku tuzwarane na ba St Bridget Girls High School aishomero kashenyi omurinya mitanga bebembirwe presidential advisor abya environment Ignatius Byaranga otaferwe mpireji obo Premier League off ito radio store on bishagikirwe Nyakezo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile na Pepsi. Twegiteho aha programu yareba hindujire ahitiro bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe. Kona beninde bantu kanitegatika ngo kuza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina benyine mukana amawani ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga. Natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know.
Familiarity breeds contempt. Headmaster Yayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubaba bino no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu arikwetenga nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe porogaramu eji neyigesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu omuzano gw'obunyamurungi ogwa ankore actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West buri wa gashatu n'uruwakana shahi na zecho omuzano ogu niguba gurumu ebirikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa ankore actors nigwo muzano ogwo utashemerire kuba nofo okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ekiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira enteekateeka zaabo ezibinire ekibuga cyawe otaferwe ekiganiro eki okwira enteekateeka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona omwebembezi orakuretera entunguka ekiganiro eki nikije kubaho orwo kubanza ebirabe na bishatu by'okwa mukaga 2025 shahina zekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire kikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokukoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro tandikisa bakurunji na Sisiimuka program aha TV West twegiteho okurgo rukubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga ebiri kugarura mu mujinya okumanya nebindi bingi imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nituba twina abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawe urubukozi urwa kashatu nituba twina abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora enshonga z'amaka omuntu okuba w'amaani ningashi omunyeto ku buryo w'amaani izina n'oryekora kandi izina ry'okwekora ry'omunyeto izina ryo rukwetwa wakuze urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihinguririze ebyakubasa kwinura ihanga ryitu eriri kwesimisa
kandi rwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubane gashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Okwa mukagoku nitwisha kuba ntushaguze chiro echa World Environmental Day abo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kuba niturangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona ibyinji bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahagwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka Muka Generation Development Group abari kurinda by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukorera mu mikoro. Kupima nani batalika mpanchi abalala banchawe simawulile na banange mwasiba muta omunene zote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjira ba anti omunene sherezo representing to say a final dem call me up top we go so sho representing a final dem show omunene sherezo to gusubwa banange Okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program yakadirisa buri rwakashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwakatano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Nehinda program echiri Sisiimuka wabari wachiri nitweho kurwo butwatana kashahemwe okusia shayishatu aitura bentwendera program ejino twisa the National Science Week erimune jendo misho ahachayi echa kololo etanchire biro 15 kandi neza kubanehwa ebiro 20 mbone rizone biri 18 nchimaisa ngo chino bwire kwikacha echa kololo okarebi hanga ahirya hika ombinze bukwatine no kuhanga ombya technology ombya science iwonko mu Uganda osheme ko interested orebi hanga lya uri rumune rukorakoranya ninga cyaka binte bya teknolojia na science tuchiriye nyima nabajambo hariyo emedare kwingana 2015 different things deba ihanga ahirya hika nwajaka learn about the latest innovations and see how STI is transforming our country our science abona bariyoko imama atabukunda technology the digital world eje itwantu gambaho ntuza kujibera mututa otakumanye ibintu mu bigendo misho omuyihanga zayorebe eminyeto erimune hanga ibintu binji tukareba ababeno bakora basi erukozesa amashanyarazi agizoba deba hatobwa hati nice kisya eco baramuno bonjeraho nabajanga kutaha muno kwabusha ukanemendi yonko mu Uganda twagamba technology utakasigara inyuma tureke kwegoma amahanga gani kaza China
za America aba technology yabo kurakora kandi nito abanya-Uganda ntubasa kugira twayongeraho zayo ube inspired nibo kwakora yo science urebe ubundi bisobe bitura umuntu funo mu ihanga no basa kubi transforming ota ukagira icyo wakorera ihanga ryawe. Is free entry. Free entry no zayo oshoma and haruna n'abahangu na haza kwa ariyo speeches nyinji abahangu recently nkareba ubabene ba opening omore koko kwa science minister wa innovation Dr. Musenero na wakabaruho arugamba azire ngo abantu ngukubagamba izina rye babura kurebe bya science biri mu bahungu batandika ku misa zambe bazita aze ngwembe batuzurugeho nibinje biri mu bo mu ihanga ngembe bantuzikoresa mu science hata exactly that tumukumachikachiri cha embebachi ati mu mwayirukangira sente yaja ngo tukumanya emibazi eyibaresire nomango emibazi baza kugitestinga abantu nabaza bagitestinga mbeba embeba yacera cyo mayisa no muntu nabaza kucera bachereze mbeba kafa ninge kagera umanye ngo niwe noza kufati aze ngo tutakabirebera aho turebe ezembe bazikazine gukora ki no mito abanyagana tugamba tutari na informed akariya sente yaja twonka kwihangwa leta ezembe nembazi nyinji eyibakozereho bakagitesting sambeba bakamanya ngo nebasa kukorera abantu ngabasa kuba safe twatkorise jembazi yibakorisa hariho nyinji no muri so twatayire sides kabushenyi ninga mitomo wakucara kari yo muri sawembe kandi akagira ngo wona ari sembeba then nkaba schools zaskwazine yes schools ninga za universities nko kutukureba master abakabine laboratories nibija bamugura hembeba zo ko some practicals then hatubona anafuna sete nko acara kwa kuja no muri sawembe nk'umwana wari yakabure cyo kurisa entezeruho nana se uko bakaja ngo akatandika inembeba ishatu mwene yagumanaze mesane zizarane zizara ubwo hata inefamu yembe inefamu yembe ba universities zinzaho actually utwazaye ko mutayaye tukashanga harona nishomero muri ya second how did you come to know even kashe kandi yatime yabene kora program yo hinje no burisa okay so twatambira mu field and by then akarona campaign za best farmers awards yes tukazayo actually tukazayo interest yitu akabana hinga muhogoba kutwazayo twashanga kandi farm yembe bananye kanta kushima ngo umuntu nabasa kuri sembe nka twashanga nisho mu rumwe umuri bushenere kari muto they were which size zikazi tari ziri empango munonga bwa buryo buce avuga kaze ngo akamazire kuguza hata akasigire mu bwana ni jayi twagambire kandi akajya ngo akana atasa sente kurwa umumbe amashomo gakati imagining nabanga yabari kuri sembeba na namatendekera gutwine in relation to amatendekera gutwine agarukushomese bya science na nabana barukushoma science zezo ndiyo ni ndeba ngo azine kuba ziri too expensive ahubwo kuba ziri ya demand abakuzenda tinde yibakuziha so bakushango zine noje basera kandi ojugwabo kuba nojetenga kiba mtoto inabantu bintu bakurise mbere no bacha ati no reba kiwa charity nkawabo inembe bumuka no kunkompera nembe baruhiru inembe bumuka no planning agura kechigamu ningo butwa ukajita ati wejo yoro muno itawe najireba kanta najireba exactly nanye hina kinyo no mukakari muno kanteganda ukati nyondo muni planning akita ukati we najireba nkasi sidiringe koko kujoti nyine kasidiringe yebihimba kandi style mufama so hati nawe hati actually waji ukawaka kwata jaka kabewa nyani basa kweze simiye umuterera kwemo bakacho mutwara rose shino waji haka transport yo kasi kare wana ishana gacira bokana amanyo mugashokoro ya so nibibe bitoro mutugambe bya science manyihanga ahirya hika manyo bundi ministry ya innovation erimune ekora chi nebichi innovation sense eziri munzija government inentekateka chi budget ya government mu kufacilitating ibintu bya science neingana chi
iwe nko munya Uganda ibintu byo bintu byose mu kwanota amico reka tureke kureba amahanga ga developing nka China nka America nabo bakatandika barinkitwe ngani twe turimo tukurakuranya mwene manya development ya kankayombe bukwatinena no kangahanga hamwe na ebya science aze bitugwetengana binji munonga abo ko bachika benshi tuyamba umuntu yayina kantu ko kutambura nako ko kupima pressure umuntu yayine ako kubasa kupima shukari umuntu kumanya hatwari yimukarsoba ninga tarsoba hariho wayezi chankarine ninga zona ziriya mustarso yimukagenda ze gukora ebiturukwetanga okurabiro muri science ni binji innovations nticenda nyinji munongo kurgo muri nabwo cyo basakoresa mu gishogu kubasa kwega itari yaba bakororo okubasa niwe kwimusya hayi wahiko bwongo bwawo butera kahi bwimuke bwondere kore hecho turanoteka nkabe nisha munonga ngu abana n'abazire tubase kongera kureba umwana yakubasa okutwara sciences niwo mwana cyehurremo basegambira abazire because we need more scientists okurigirira okwamagara gito bwemerire okuwanso kwera mane tambura ha science nebindi injangu tukabe ntwenda mo scientists saha kwatene byamagara kwatena na bya airspace kwatena na technology ebyo twantkoleso muhinga no kurisa mabya katolizika. We want as many as possible bwana mwana wara yahiga akakwereka munanda kuza this science week discussions eziri ahachai kororo omwana murechaze it is free entry takuza kushabe kintu cyona murekayeta ninga wano basamwe ka transport ahicheyo omwana yanachiye hurura mwaru kuchenda murechaje ndachikore mwaura how expensive these things are embebemwe kuba iryo million nkishatu ngwabo ko bari mba kugikora heavy science nabwecho nanabana mbareke bazeyo beje. And recently nkareba ezi industrial hubs nyonkata kuchima mbara amasimu aguba ku assemble injiro mu ihanga kuchira munanga ko bobusimo butweta bwa katocho bobesha haro industrial hub nkajireba bakwereka abanya Uganda ko bari muntu bakora amasimu and that of course nkeze simu twatandika kuzekorera ati tuza kutanchira bwo bw'amapesha oshange twaza smartphones nchimayisa ngwese muzaza kuba chip twatandika kuzekora abuka twana ogore simu keje iri kwingana ka miliyoni emwe emtwaro 50 kaga nchimayisa twatandika kuzekora nkihanga kandi tune ba engineers binja abana bashohwire koko mwe tibine ho kutandikira omundu bazayo bakareba batahi babo turebera abana ba makere innovations zibara muntu bakora ombya amashanyarazi ombya mizi ombya sola omundi hangariye tunana tumaraona nechizibu chibura ryemero mu aboko mwana yahanga hecintu hano kashanga yafuna na support kurwo mu government abana bahati obwonko bwabo rahangana inzira abahanziro mu ndazitu abatire mwako ka chip umwana nabayine emyaka 2 emyaka 3 urebya kuvumbura musumu iwenye na atura nayo kumare emyaka n'emyaka tinyo kwasere sumu kumare emyaka kandebe it was 2002 ndio myaka nkabiri na kabiri neta abiri neshatu nkwasire esumu konko mwana hatebya kwata kamvumburira rero karana downloading rero kareba nuri gushoberwa dene mwe nyoni binde manchiza kuja ntata hand kabyanshobera tumutabana wanje jata mami you bring atomuhereza rajira ati yajira torisi mwajigarira cyo ndakora chikozira within no minute so ninjira ngo twikirize ngo bwire no bwa technology tureke kubizandamu abana bakitambuze bakirizo misho omuzire tingoro jo mwana yaza kuba mushuma abomba jangu turiya bashuma habo kugira ngo twatandika kukoresa za karmajezo mudachikore kintu wachikozere ngo urwo mwana nakuba mushuma no that is the way to go abana hati ebyo nibyo bine kuba nebejumberamo ahabo kuba ntubenda umuriyejo science erije kwa nehweri ihanga umbwiro bwa nyenchakare na no kweyongera omni vision and ndeba kujambo the future of digital education yitu of course hatwaza kurenka new curriculum era hands on torashomeso mwana ebintebe kwatine na computer otine lab ya computer and chikabe churunjo bwa hati kujango abana tubafuna n'amasomo tubafune laptops waza kureba nka fields hate ziri mu sente emintebe kwatine na technology umuntu nabayine laptop astama
abana ba designing ebintu bihamu sente nyinshi tubakina office as not about office this time as long as aine laptop ye aine simu ye no yakustamo mbasa ari kuza Kampala waryo mu office ate chukuru government tuyambeho kujamba internet ebe accessible ebe free obwa hati expensive free niwe cheap how bateza wifi everywhere you go shange ngaho kushitama abana basa kukoresa you know wifi so mukuteka kwito kuna chigamba ino witiriza gacho wani neza kwikayo kuri yo mushozi kandi hatita bari yakashozi kandi twatwene network exactly kandi so bagitereze kuja at least mshara mbaza mwanya rikuru tubanza twasika network ya Rwanda tubona kufuna wifi I know so edachika binisha teze ngumshayiti ya kabiri Mnyayiganda hoshitami twenda ngutume tutamburaniwe ahubwo amagara gawe ahabwa technology yerho na nebindi but this time around nanye nangu tubanse kureba hari yabo abakubasa kwambirira emyaka 80 na no kugarza ahiguru atito technology yebasa kwetsigiremo akantu kace konka wade yatsiga twenda kureba abana bitu bari gukora ibyafaye bari kurabira mu science so nkabe nisha bangu toyengera kwereberera je toyengera kwefaho toyongera kurya harigeze zitukozire then tusige twareba technology ya yajigaruza nkahi tutare twatembiri kuri nitatwe bazero hanga tuwe baroka tusigira abana bari serious bwenu fayo okubasa kongera kudaboringa your efforts sakire nkaka ubase kugira cyo wakora ekira kuretera ka sente okereberera okasigaza amagara marungi kandi mu following muze nko mu marwaro o consulting ba doctor kwatene byo ine kuba noria ebyo ine kuba nokora na nebyo ine kuba noruga ukabyesasara ahagwe emyaka yiwahika hati one umurundo gumwe nkabanye ne doctor wa misho yangira when you clock 40 like this atamisho nagatandika okugira mu some defects echo kubanza tunoza kushango tachwezaje aive byahare ninga ebyahi atkonka wagabagabirwa twarizo tunoti you can text akire karingwa amisho gabo gaciro koraje kandi gareje so nawe mu imagining urimo no hikomyaka nkaga amisho gafiri kandi uruho burire tofire to kwenda kugenda uruho tekami hatamishago wotagine ebyasigare biri kwetorora. How will you survive? So when you clock 40 tandika kweteka tekaho wateka tekire uningo ryaho no hurra charte nagambo nindeba tinka bire kuko kati nacicenga mbukiri realistic esha yona no ishango myaka 20 cyo kwase simunkeje like this time waje nkwaso to terebe batandikira hananka nora nagira mu ntkaci actually meni chakore uri kuchikora ngambe ni mangu fashion so ine wanji ine kweteka tekaho as early as possible kubasa kugira ngo amagara gitu tubase ugumiza mu ntura amagara marunja otherwise abana mbija ku mistreatinga wabori impumi mbija ku mistreatinga water churaje uja kushango tine chwera waba abana bari bakora actually uryo mukoro wenka to ine wo kwera bakupanchizo mukozi na wazahabo wo kubona bonesa abana no bine sente bakwasa kumushashira bakagira but takwino okakwateka hango ariyo nakwandoringa ko kwari kwenda nitwenda kikwara turi abahurire tukafa turi abahurire ntabwecho you start as early as now tusandika kurebe tushemeye kubantu turi yanko kuwagamba umanye na nature so bundi ekibuziro mbiru gwawe tugire diet si umanye tininyetage akatwaza comparing emirire yitu nane yakare honestly different wa hot chips chicken button tujiria koko kuchireba so bundi kutwa kuwa kumanyota auto mbiru gwanje tinyine mu iron actually bakano bajambu onko mukazi wenda boko uri ukabona mukazi wenda yaje ati ni impuranye gombere nko bushera mbonebere indication yo kugira ngo mbirweye tarmu iron ngo as cravings as tukuba twino bundi twaba twinenda umbiri nugumana gutwereka mbece cirisa tutucine uroti ni nyimpura naye gomba muyembe ninga cincin maisa vitamin
todyine itaka ayandi nituba tutagine omu mubiri so tutakarinda ebyo ninga ngo ohura ngo wagire chata ngo mbere nguma nokwereka ece kirisa tokine mu mubiri omundi twatandika kufa amagara gitu actually baze ngo omuntu osheme kuba nogira regular medical check-up so ngito kutukubuhura tumango nebyabajungu wabaki nje no mwirwaro ntarire rero mu medical check-up and of course is expensive, you would understand waza kuri umunya Uganda no wakushubasa ngo aje no mwirwaro bamuchebero mu birugona so ebintu nk'ebyo biza kutuyamba kugira amagara marungi no twakora nkatwatine magara mazima ntubantuhendekera busha exercises to store nk'ekintu kikuru munonga kandi ndabure bwire bwa covid abantu batambuze bigere bakuvuga ubugari bakabatagwicereza moto batakwicereza piki kunko yabaye bayina kagari ukose nkatwara umuntu omwe so tino wora turire covid aha kagari kawe abantu batandika kuvuga ubugari abantu batandika kwiruka abantu batandika kutambura we saw a healthier population aha ho mwihanga ryitu wade covid yabereho runeyita abantu konka ababire baryo mu process yo kugira ngo baryo mukari batambura bavuga ubugari nibagera bakaba healthy bakaba healthy kandi nangu nabamwe bakacigumiza mu kubahereze kufindinga out nkanoreba mwerabiranyo turi bakujukiza bazashanga amagaragara ngasisikara yiwo ryo motoka full time okushohora omunju notero wa boda kushanga umuryango tugero tabantu yakupikinga so mutandike kuteka hari ebyo binje batira kumbugana ndi like charity shwaza walk to work Charteshiyo waza kawara maga kandi kanoshe byana mugongo bikahwa bateka go moto ine muzaba webare nyo no tubantu teka outside the box as in no basa kweteka ho then ebyasigara tubiretera ruhanga bo kwa ruhanga wayina haru kukomya nondo tarukwenda but nko kuna nakigambire bacweze njuna na naga wotireho abwecho ni chikuru okuguma ojerezeho then ruhanga akabasa kongeserezaho echo kunywa ne fasting yo mnywano wanje nyenda ngo korese echo kunywa echo abo kwa nikongera motwani it is an energy drink, it is non alcoholic, itari mu kiruku kusinza chona kureka nkutera kahi obutafara bwawe bwijuka ngo tubwine kuzaho bukafobera otandika okora jemirimo yawe yona ohendera jizoba ogwejejeraje Inchakaroga ko yimuka okore byo ine kuba nokora nakashirinje 20 zonka kandi amazima garuguno ukashanga omaduka gona utuye no mwihanga basa okirukanjira uja korogira amagara marungi omukazi wenda ntugira ngo otakakoresa ahabo kubo mwana webyo ryo noza kumuha nabatabikushabire echo natachikushabire echo mwene kireke teka haza dodo nebindi bito ako kunywa casting iwe wayendo bokarekere ubanze watabaruka Twine aba Swift Initiatives Limited. Yes, somwere ko bagukoretera kaceka ebirabina mushanju ebyo kokwezo kwa mukaga then okusebiro mukaga byo kwa mushanju okuburi chumwe chone cyo ture noronda iwe nko rukwenda gura bacukoretera buru kintu cyona kiriyo abashubuzi bona no ibarabe bare kandi mu abashubuzi ba customer no yumurabihe yetunjire 12 zonka omuntu mukuru ningashe cha 10 noza kuba notahayo orebe binji ebinyamishwa byona biriyo emizano or relaxing then orebe na nebiryo mukatare product sense ezibaresire omukatare nabaza kwa bari mu cyayi ecyakaceka zayo nabeka yawe obundi abana bawe babenu bacyakoreka tunizi ninga ba drawing za snakes bakazirebaga umwereko gwakukoretera then no mwana obundi afune ayege outside the class echara areba cicenga jat atemya mission ko kubikusha biti niko kubikubaho biti byone byo babukuretera omucyayi kaceka otakafera ebirabina mushanju abinde no barunda nezo kuzayo kunywa abo kuboko nta hari ebdongo rero no muzina muzirawe ni batayiba kongeje kujango bateka abana babo ngo bagende baze kureba ebe na biriya bavumbure kina kiriya na kiriya nabo bamanye ngwense ryete na net ebyo tubyo barumu abana mbabasugumuka bwenu twaturente batera kahi ngo myere konkeje mbwe mutwara abana nabo base kureba ebirupogaho kandi amagaraga banguhire konkana makushanga zishatu zansiga ingabakamba kati zo mukamumuro kace tuzakuba tugaruka program ya Sisiimuka echo munegendo misho
Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shaga Ilembe. Segunjalo. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. Awundi kugambira nguto zonanzore chirogwa Kampala. Awuga Medrotex Americana live in Kampala. Kazara boy. Awuga bitebeka nisibwa shiny event. Sebera bina mshanjibwa kwa mkago mwako. Our new club obligato Bomba Road. Ahashungi na Norvik Hospital. Okutama mutwaro kumwe VIP ne mutwaro ebi. Gold tebe mutwaro 50. Kandi platinum tebo million mwayonka. Okura booking zero kumanya kushiraho 083 anane mwi 16 na mwenda. Pepsi, TV West, St. Lawrence University, Aquafina, Inspire Africa Group, Night Breweries Limited, Tim Bakery, Starbucks, DBC Events, Shemi Products, Manzi Woods, SMP Tours, Wonders Beauty Products, Simbrembaras Kweshanja Obligato. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Star Times. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sisiimuka Prime for Uganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buli omumu nene.
9 we bari wachiri nitwe on program ya Sisiimuka ochine Jemimah Ayebare hamwe na sister Charity netukwisa aba budget boutique ori umwana w'umushiki ori umucyara ori umukazi noyenda kujwara ukarebe kaje budget boutique ekuretire emyenda mirunje munonga utanchira office wear casual wear pate wear ngambe chendeke chi no kugira ngo abantu basakwashanga umurimbara Ambaguta Street ningasho opposite Central Market koraje no mucukubaho noza kore kipande cyango cyane cyo budget boutique nabo noza kwa warebere nemyenda etakushana ne abandi erukunyira no bakugira ngo iwezayo bakujweke no bakutujwe ko program ya Sisiimuka no mukoreba ndi smart na maniga budget boutique no basa kwa teresimu hano tumushanje noti 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 bakuretire buri kimwe na ekwatinira n'enjwara yo mwana w'umishini ngashi eyo mukazi otakaye bwaza bag nunji ezo kukwata leather jackets cargo pants office wear party dresses byana babukwinire kandi wo mushubuzi no basako bateresemu ozeyo mutense bakwabure no bakoyina umukoro orikwenda kujwara gezayo bakwabure baja ecyo kitete intiza kurebekaje year wedding ninga twareki buri kimwe cyo nabachikuretire zayo ugambe nabo ayatunjire emyenda mirunji aha bay kubaska neshonga nkuru omukazi mbeno tajwire iwe jogume no turanzi aho noja kushaba icyuzi wabare iwe kirni twa program ya Sisiimuka twinena naba day to day abari omukijungu branch yo mukijungu kandi bine ebintu binji munonga ebirukwata ahamagara gita kuturukutura omunsi nabwo cyo nkabiranye ngo bene ho wayirukangira okubasagura cyo cyo rukwenda butosha ninjaguma ninje bagambera mu rugo mu kicenge cyo takushanga omu day to day supermarket n'ebintu bishatu byonka tokushanga yo muntu nkanye ngoze kungorayo tokushanga yo nyonyi ni impango munonga ejo ntenda echayi kandi na nemotoka ejo neyetenga echo banda mbwene ebyasigara byona no bishangomwo nkabe ninkushaba ngo gendo bene ho wirukanzira echo njija kwanje kwera okutunga ebintu byono mwanya gumwe otajire kurabanamu bera high quality kandi biryo mu sente zitwine mbwenu ahabwenti norabana ukagura kuriya uchezo kaza gukora round yo kuza kubirundana ukatemba boda zikargaho ukargo kenda kaba mwenu za day to day supermarket branch yo mukijungu wawo yaruguto rwa Masaka Kampala wahikaha Ajip Motel hata ohenyine enyuma yayo hari ekiguta mukono gwawe gwa buryo noja kwa no kireba temba hoka chemnonga idachika nke mwene chweka noja kwa no hika aha day to day supermarket tanzira ryo butimba bw'amagoro bukurebaho misho utaho munda byone byo rukwenda noja kuba no bishangomwo bagira nkora kugura ombwinji inga wagura ebihango ebirukuremera nabakutamburiza ibintu byo babisya aho ine kuba no bitwara bari very friendly nabakupakingira kintu cyawe cyama ochitwara wazaziriza gift nabazirapinga ochitwara chwire then nabwanyuma hura ba comfortable na no mwanyogo mbwenu nkushaba ngoze omba day to day supermarket nashaka notunga byona ebyo rukwenda ntugenderera kuruga iwo kwakora yo mutechi no planning akutechereka yawe in catering services otakayebwa akanzari akarika no baja bakakozireje karime birungo birunje munonga noza kuteka ebihimba umuntu atekateke ngo ateke nyama so wano planning akutekaje ukatechera abantu bawo bakarya bakabonerera mbweno kahura bashemerera yetunjira kanzaraka kandi bakarisa akasente kacho munonga umaduka kahichireyo zayo obuze akanzaraka bakatwera nora abashabitu twange twikirize nabakunde nyama uburire so butosha mbabura kuri yo mukacamushana na caciro baguza kuronda buri yo bunyamo bwasije umuntu mutegereza bura kwereka ngo aryo ko nabushagura nataha kacipace ka bia kiza kwijajana naturemba yebyame and you like cutting your way umshanka ninkora cha oteka bereba mureba bwene kuba resera ka kanzara karika
karete ibintu byo mukabyanura umuntu na preferring ebihimbo kutsira uri mustina nenyameje kwa naronduko mbwene akakagarize hamaka kabata hamwe kabarundana abana bari abashabari abakazi bariya eka yagarkaho yashemererwa kakorese kariyo maduka gona mwihanga ndakurga program ne ya Sisiimuka ntubasima munonga mwabaguma nitwe kandi ntubisiya na program ero mune gumizamu okusashayisha tu bonkitwe nyowe na sister Charity reka tuzomuka umuro kace turi mutugaruka na muzay bisisino naza kubashemeza abatebeze mushemerere okusashaha ishatu zenyine mutakariga TV West. okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twigiteho ubwo bari kutumurikira enteekateeka zabo ezibinire ekibuga cyawe otaferwe ikiganiro eki okurira enteekateeka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona umwebembezi orakuretera entunguka ekiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanjo nemwe not hamwe na Acacia Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro okwa mukagoko nitwisha kubana tushakuze chiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kubana turangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinje bonishiwuri inzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beach abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya wo gukoreramo imikoro kupima nani batalika mpanchi abalala banchawe simawulile banange mwasiba muta omunene shere zote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunene serezo representing to say a final dem academy up top we go so sho representing a final dem show omunene serezo togusubu abanange akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti Ntwaraho mu kidongo manya kikumbatire kameka kunjira
special woman. Package on the weed. Every room chimbina mo bando. I need a hand on her. Lukundo nyine konko kanchi kutahiri. In the darkness ninya nyine right. Iwe chora kore ijo be supervisor, obe energizer. To tell them pate, even to be refining. I'm a galagari finding. To own the pate, omo anjini designer. Breaching to the final, breaching to the final. Katukuwe pepate, katona e designer, katona e designer. Woman holiday, together now we movie dongo. Ngadunye myabi kumba bisomye, ngatuli mukirasi kosomye. Somebody go one party, ngalero party, ngatenenja party. We do the thing and we repeat it again. We do the love and we repeat it again. Akoli no mukwano kutalina lina. In a darkness is in a lighter. Bebe batobula kochi munze supervisor. Love is in na mungu ye designer. Katukuwe pepate, breaching to the final, breaching to the final. Katukuwe pepate, katona e designer, katona e designer. I know you want to pull up in me corner when you pull up on me. Pull up on me. Pull up in me corner when you pull up on me. Pull up on me. I am being in there and who blessing time. No concutera pate, at no nyeta movista. Nishato tima ya chame akona kaki master. Ogo mukoro bagutaru timbe baya twishuka. To tell them pate, even to be refining. I'm a galagari finding. To own the pate, omo anjini designer. Katukuwe pepate, breaching to the final, breaching to the final. Katukuwe pepate, katona e designer, katona e designer. Every to be refining, I'm a galagari finding. To own the pate, watch Wacha caravan. Wacha. Ai. Abantu nibajwara. Omwana chikatola ya design. No design ngo tamusheja mwi. No design ngo ariko kushango musheja ikanisa yona ai kubuziro mwenda gwa kanyoga. Aine kabona kamushanjura no mukazi we. Kajereje chamwe ushanga umukazi ajwiro go mwana ajwiro ushanga umushajwiro go mwana ekane bwenu ushanga umuntu agurire family yeye omwendo bona bazayira mizo rwetko obyo tegene kanyoka niki yes kana jubene ngira kwategereza amusheja no wasako inabana abana bato buri ko ushanga mwana nakunda umushe nyine ishe ushanga umwana umwe nije nakunda nyina konka patient mpango abana bingi bakunda abajiri babakazi ushanga umuntu aremera mama we jetwe nkunda mama rabakazi abashaje yakuze koje bana mu musheja kanakunda nyina bana umushtuka nakunda mama we abana yatwe bana mu musheja yes ariko kujara bana tikuguru muri bazoteka kabudo karebe umusheja akakwata umwana we na n'umukazi yakwata umwana bamutwara ko bamaze kumucicira bamuhisha umwana bamurekura biruka umwana nirukangari nyina ningarishe ekuretiye hikire wari umwana yirukangari nyina ugumuko guti wawe konka bisibise wazere bakafidi yako yes umwana bakamukwata kumwamazire kumukwata umwana bamurekura umukazi yiruka n'umwana n'umukino musheje yiruka umwana yakibara cyapana kagenda shagama yanje atogo yabarwo wanjaga Kristo burijo bonaguma nariyo mukene abo kwagira ubwinji obana ubwo barisheka mukene bagira ubwinji yes washaka umwana nirukaga kundi nabwo mwana yaza kutarika kugamba nabaje tata abinjira bagenda gudadi apana umwana umbanza tata umwana yamara kumutera hasi nora gutata baba bwera gutata ngoro gudadi yagambize lari ya mama baje kugaruka yo uyu mwana unabasha gutahangara cyane kana dadi
Jani karatata. Mweno mwana bamuteka wamenye umwana ubwenge nirukagera kushangisha. Bamushwanso mwana yahetse kume yashangije. Konka yabari ko wanje. Niza kwezi kwa mati. Yabari ko wanje. Niza kwezi kwenya maburi zoba. Yabari ko wanje. Echo niyo DNA. Chile. Umuntu uragutikaza mbaruko umwana muteka ashibona nyina muyiruke umwana yashanganye rugome uko mutwaririzo gitwara umwana yashangisho gatkonka abana mureba umwana uwo bwenge uwishaka mayanje uri kumanya ukore kwareba umwana wo bwenge bajya ngo umwana wo bwenge abutandikira rukonka yes konka bajira binyuma mama niko nitwakunda mama nitubakunda nimutwosha mutureberera ba mama nituri kureba abantu bakunda banyina bo kubonsa akabarebera akabari akashiba namwenu yes konko musheja no umwana no musheja takabagaho mukazi buri yes umwana yaza kugamba natane kirari daddy tata takata cyari mama nituri kurebera umwana yirukanga na shangoha na shangishe hati kaje bakamuja kubishishino kashwana shoni ngo kashwana joko ayi ati kalonya kumukama kambi unamuko mwishi aya manyakadi bile kino mishiga yo kambi pinje akabino kagamaka kabi kanoja kumukama kajejo yankora ko mwishi kihino mukesho kukambi pinjire chena mbwenu kana bwe chena waje kutasho tasho mukaje ari kwita bacharo cyane okujarira abana bombi buyu wabo ayi bana konka Yesu we ati waro mwana waje unajire kwashiboni mwenu mwana kamarayo mwenu mwana kamarayo ndikirwa oburi wa yashwengwa mwenu mwana kamarayo ebigere yamawe rero ke wamureba kebigere yamara kutambura kamureba mabega nagafurita shi nojo tkonka bishishi nakashisho mwana ayi mwana kamarayo tinyindo kibinwa kibitama kibigere endanejara umwana kayamajire yo umwana kayanshire mwana wore muswera kamutwara mwana ryaba yatwara kashosho uriye kani na yateshi yana yatebikopa yatebijikwa yatenyungu ukakanda bajere yes wono mwana orokusha kwezi kuzaro kejara arukujaro kujya kukakana mwana gune wakejara namwe no kwera abana bakone babasho bakabanya arukujaro mwana kejara ayo mbariga ebigere ekibuno tayine ojo tkonka yashikana mwenu otibishishira katuretera so mwana yashemeza yayirukanga rukushangishe ejo DNA ikire umwana kabaja ngwaza kumukemura mu DNA mushiga rwo mukina bamushukumba bamuteko mu bijaburiro baronba barikuza kumara kumunabisha nyina yaza kwenda taburo yo kumuzirika iwakanuka kwato kimumbavu byabijaburiro iweshe umwana okwatakanuka kwato kakirije okarekira yiguru nyina yare kwa munyaga ati waza kwita umwana waje ujo timutwaririsha yaje ati mwito mwayitire gomanya ngoguno wawe gomanya ngoguno wawe ungaje mwito mureka kuto mwana wabandi bashi abo manyu ngogo tiwawe arodi ene zikiri unkabunaje kuzomba shawo niza kwenda muki etukura kumwana no mutashi washika bakumujabulira umukirizo mwerezo musuka yiguru nyina yaje ati otito mwana wabano manyu ngogo tiwawe tunabakabiriki akokumya karoni munonga niko kino mushonje gutumira kabiriti rimwe birabo gutumira kabiriti abashaje ne bajugo eratumbugire go bururu kino mutori kushaburu atine kabiriti bana mwabantu banywa kabiriti twarimwe birabo nura mukishigazo no mukikubinda bari bijire kabiriti umukoje tkonka Yesu we kabiriti rimwe birabuka gutomere niwe harimo kashonje twara mwana metropolitan bwana bwashije mu rugimo rya screen yawe simuza metropolitan ya screen yawe mutwara shome abana ne bashomera nabyo amabanja yes bisangwa bihabwe gisura mwana Kampala twara mwana metropolitan bwana bwashije mwana gamburu wacha wewe yes yo mwana kuna kukure patera mutiwa na loko na gaye tena wacha I know you want to pull up in me corner when you pull up on me. Pull
pull up on me. Pull up in me corner when you pull up on me. Pull up on me. No concutera pate, atnonyeta movista. Timaya chame akona kati master. Ogo mukoro bakutari utimbe bayatishika. Tutere pate, even to be defined. Amagara fine, tu onde pate. Omo anjini designer, omo anjini designer. Bridging to the finer, bridging to the finer. Katuku efe pate, katuna e designer, katuna e designer. Even to be defined, amagara fine, tu onde pate. Omo anjini designer, omo anjini designer. Katuku efe pate, bridging to the finer, bridging to the finer. Katuku efe pate, katuna e designer, katuna e designer. When you pull up on me,